السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر على منهم على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Nasigi asigum laba singem laba Singerbon National Youth Club na Silang laga pangtok chariba taramari shuba annual jalsa asigi Sadar Hazrat Maulana Hamid Ali Al-Qasimi Maddazillahul Ali amasung o masigi mati magun lairaba stage ta phambiri ba ulama ikram singh amasung makhada phambiri ba ulama ikram singh Talaba Singh Hafiz Singh Ahlaman Singh Ichilinaw Dini Bhai Singh amasung mapandagi tabiribi aikoigi ima Ichal Iche Singh ngasi imanda pibiriba hiramasi Qayamat Mangi Fitna Singh Changi Singh Haiba Singh asida ahan bamaktada panjani ngadi asini Quran gi ayat sing lakani amasung hadis sing lakani adumakku fitna sing asibo Quran gi ayat sing amasung hadis sing adubu karentais tawum matamda hojiki oiba fibam asiga chana chuna halba matamda ishagi opinion khara yaogani और opinion adu opinion ni Quran sunate amasung hadis sunate maramaduna kanagumba amana ikhtilaf tawbagi natraga aduna tabato po opinion thambada akai balete balki lekham thoge asiya yana mangda thumjaba pame aduga asigi topic asi yamna maru eba topic ni yamna kupna nai aba mathau tagani maramdi explain tarku matamda sahih hadis amasung zaif hadis animak khara echan naba oigani aduna aina thamjariba si point adu garino chaurakpa idea mani heina detail discussion heina akoi muzakara tawoi ofamni tabu basic concept singdo maru eba idea singdo mangdo purana bohona jagani allah na aibu taufiq pina bibo isanu parikha azmaish fitna changing asi akhiri zamana khattagi natte har zamana dasu changing leki amasung qayamat fawba changing fitna laigani tawigum basung atopa zamana dagi yamna hena aroiba zamana turbe qayamat kana silak pamata masigi changing asina yamna hena lumba achobo oigani maramaduna masi tangai fatana khangba machange Allah gi nabi alaihi salatu wassalam na ajirami badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim amal tawbada afaba amal tawbada yamna athuba matamda tawhoro amamba hingumna mamlaba fitna sing azmai sing din da shorkhalba thodo wathok sing lakringi mamangda afaba amal sing tawhoro yusbihu ar-rajulu mu'mina ayibta niyama mu'min oina leiramgani wayumsi kafira lawrang yakumatamda theng tharakumatamda kafir oikigani wayumsi mina wayusbihu kafira lawrang da mu'min oiramgani tawbata buai oirakumatamda subah gi waqta kafir oikigani adugumba matam mama laglagani adugi mamangda fajana amal tahoro allah gi mai ke donsil horo yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya dunya gi tamak tamasagi din bu yon narakragani adugi mamangda saba amal tahoro ani subah hadis asig mari lena ba akhiri zamana qurbe qiyamat ke manga rilik tauba hadis sama allah gi nabi alaihi salatu wassalam na hadirami matam mama khag la kadore adugi matamaduda ghair qaum singna musalman sing gi matangda asum haina ama nama bu kau narakani जिस तरह
chak chaningai dastar khan da amana amabu cha se na dawat tauba dugumna matamama lakadore muslim sing gi mathakta pullaga adugumba awaba miyot minai tawgada matamama sulakani sahaba kiram rizwanullah alaihim ajma'in na adugum labang asidagi chahi chamri chahi lisinga maga chamna adugumba matam aduda hangki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matam aduda musalman masing likkanira Allah di Nabi alaihi salatu wassalam na ibirami natte ligloy balke moida son thaba amasung moida awat pa amathak legene Allah di Nabi alaihi salatu wassalam da hangi sahaba kiram rizwanullah alaihim ajma'in na madudi karino Allah di Nabi alaihi salatu wassalam na jawab pi madudi dunia ki mohabbat asigi punsi asita ki khalbagi wakal amasung asigi punsi khat na loira hai bagi wakal akhirat ki khandaba ani subana maut ki akiba dunia ki apamba aur maut ki akiba ani sina maram hoiraga adu gyan hanthaba fibam da musalman sing lakhi gane misal kiram mi Allah nabi alaihi salatu wassalam na madudi samandar da kazabadil bahar samandar da kongol laibase kongol ki koi haise leke magi koi value leke adu mahina musalman se alam da dunia da adu gum bachcho laba nikha po laba tawangam draba adu gumba yamna nuai traba condition da laigene atopa hadis amada Tirmizi Sharif ki Allah ke Nabi alaihi salatu wassalam na hadira me yati ala nasi zaman muye basida zaman ama matamama la kadore aswabiru minhum ala dinihi makoi ki manung da masagi din da dharma da islam da kumbam chena leiru gadori ba mi do kal qabidi ala al jamar jis tarah maitan la lauraba du pai bada wa do pai ngam da do adu humna masagi din da islam da follow toba practice toba si lurakhi gane adi samadana lai akoi sagrakta mai tala chak pasi ha pagaw managani haibadi yamna mushkil hoigani yamna awab hoigani asigumba hadis sing asi phangabai matungda akoi din da gi thaidok phang thokte ki phang thokte balke Ibu Nabi alaihi salatu wassalam na chahili singam ga chamri chahili singam ga chamga mamanda asuk chumna matamanda musalman yaw matak thomule ramagasu ngasi ki matanga phagana ektana piri wasinadi mahan achumba nabi ni aur islam se asengba dharmani haibagi iman dei hoide hena taza to phantoi khamu shon thabagi mahutta atopan akhiri zamana ga lik to ba hadis ama khatanga madudi Allah ki Nabi alaihi salatu wassalam na habirami la taqumu as-sa'a hatta yataqarab az-zaman qiyamat qaim hoiba sugayar dunia se loiba sugayar matam masina nachal trifawa haibadi Allah ki Nabi alaihi salatu wassalam na habirami madudi chahi si thagu moirakani thasi hafta gu moirakani hafta si nomatu gu moirakani nomasi pungamata gu moirakani pungamase mai gu moirakani sinayarba asina khamunga me aikoi su khandaba taragadi aikoi chahi umbutra natraga yankhai gi punsira ba mi mana khangani matam se aikoi gi feeling da yamna tenjal pagum hafta mau ki ba thamo ki ba chahi mau ki ba khanau da bagum aikoi do obo phangi masi gi se qiyamat nachal pagi alamat qiyamat nachal pagi alamat ni asi khangba gi adda karina asi khangba ga aikoi kari to bam to qiyamat nachal ai aikoi Allah ge mai ke jonjal gada bani isa gi awat pa sindu chunthong na ba hona gada bani amasung din da chumme aiba se din islam se amasung nabi sallallahu alaihi wasallam gi wahai amam se practically edukui na mang da hai khara su chumba sida aikoi gi iman aikoi gi Allah da tha jaba rasul da tha jaba islam da tha jaba asi gi se henkan pok toi masi qiyamat ka mari leina ba ayat se ni Allah ki Nabi alaihi salatu wassalam na aikoi da karam matam da awab tarakani amasung aikoi da karam matam da chowo changeng lakani adugi misal piraga aikoi da haibirame Tirmizi Sharif ki hadis ni tabu zaif hadis ni adu Allah ki Nabi alaihi salatu wassalam na haibirame idha fa'alat ummati 15 khaslatan karigum ba aigi ummat asina muslim singa sina aran ba khaslat lichat dara manga chalak pa taragadi hal bihal bala makoi matakta azmaish makoi damakta changing makoi damakta awaba ase jaiz hoy thagani makoi matakta awaba tarak lagani Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam na tara manga matang manaw na ina haibirame madudi idha kana al maghnamu duwala karigum ba mayam gi ba
summary oina haiba taragadi mayam gi oiba mal mayam gi oina leiba paisa lupa property ase karigumba masagi daulat masagi nihaina khanna sijanaba migi daulat ta migi mapon machai da property da horakko taragadi asigi si bala lakani awab lakani pareshan hali lakani wal amanatu maghnama amasung atopa migi amana migi pochai si paisa lupa si jaidat property asigi se maghnama isagi mal oina kaisu oina season rakraba amanat migi migi porni paisa lupa ni hailogi wakhal le rakraba adu oiba taragadi bala azmaish awaba silakani wa zakatu maghrama amasung zakat kana gumba paisa lupa marang kaina pibata leibata ragadi Allah subhanahu wa ta'ala na lai rasim da pitho haibagi hukum ne adugi zakat faraz adubu kana gumba na adugumba matang ummatna kariguba zakat pu polum oina tax oina zabardasti pressurize taraga piba poto igumna khallaga pinakwa taragadi haibadi thamoi dagi harauna lai rasim da zakat pithok ta taragadi adugi matamadu da awabasing azmaishing lakani Allah ki nabi alaihi salatu wassalam na habirami aduga loinuna Allah ki nabi alaihi salatu wassalam na mathang manaw na ina point sing tara mangadu suhalgo ina hare madudi wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqta ummuhu masagi nubibu maugi wa ilakani amasung mamabu na tungoy na rakani adu ay bataragadi awaba lakani umat asigi musalman sing asigi matakta asum hayna wa barra sadiqahu wa jafa abahu masagi marub mapija sing budi yam na nusigani bhajana ବ୍ୟବହାର tawgani lekin mapa budi yam na usittana thoi dana torakani adu torpa taragadi bala azmaish ummat asigi matakta musalman sing asigi matakta jaiz oi khagani awaba lak lagani asum hayna idha kana zaim al qawmi ardaluhum और कौम की लीडर सरदार असी फायदेगी है ना निकम्मा हंथबम्मी व्यवहार लेतबा इलिम लेतबा हाइदी फायदेगी है ना लो क्लास की मीबू लीडर ओय हल्लक पता रगदी मतलब सिलेक्शन तो उम मतंदा ओक तो मीबू खल्लक पता रगदी बला लाकनी वो उक्रिमर रजुलु मखाफत शर्रिही अदु कनागुम बबु इज्जत तो उम मतंदा मासी अफबम्मी नि हाइदा के वखल दे इज्जत तो बनतवा बल्कि माबू इज्जत तो उद पता रगदी मखाफत शर्रिही मा नहीं होता अमांग बिरकनी नुकसान तो रकनी हरम तो रकनी हाइवे वखलदा करीगुम्बा अमन अमबु इज्जत तौनबा होरप तारगदी उम्मत असी मथक्ता वाबला करी अल्लाह की नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ना हाइवे रबी मदुदी वर्तफातिल अस्वातु फिल मसाजिद मस्जिद सिंह दाकर आवाज मखोल से याम ना होरख गनी मस्जिद अल्लाह की इन्नी शांति की शर्त है याम नहीं में तबना अल्लाह बुनिंग दमी मखोल हवल दबनी लेकिन मस्जिद ता हेना मखोल हवल पासी अदु क़यामत के अलामत सिंह मनंदसु अलामत अमली उम्मत असिदा बला आजमाइश अवा बला कोगी मरम मसुनी असुमाइना लाना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा उम्मत सिगी अरोय बशरुना अहो बशरुकु यमा चैरकनी लांतान तौरकनी खुदा मोइना साहबा मुहद्दिसीन सिंह आइम्मा सिंह अजो ओजो बहु के जमाना के अफबा मियोय सिंगो अहो बशरुकु अरोय बशरुकना चैरकनी अदु बतारगदी बला आजमाइश लाकनी अमसु मसी क़यामत की नचल लपगी अलामत सिंह मनुंदा मने व शुरिबल खुमूर व लुबिसल हरीर अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ना तो मरन सिंह दाहरी मदुदी यूसी याम न थकना रखनी यू थकना भाई वसी मतम अदुदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना दा मुसलमान मन यू थक पासी वखल द फखल भी आप कोनते ngasi wafam du chumba du khoina ubo phangi yu thagna rakhi gani amasung walubisal harir amasung silk ki fi resham ki fi ase nipa ki damatta haram ni lekin turbe qiyamat ta nipa sing se na rakani masigi si aral sing ni asum haina jhut bolna chin thiba se asigi se hunar lo sing ne khal gani mi bo cheat tauba deceive tauba chin thiba se hunar ne khal rakani asum haina हैरबा अलामत गुनागी सिंसी जाहिर होय रखता रगदी जिस तरह असुमायना असीगी उम्मत असिदा मुसलमान सिंह सिगी मथक्ता अवाबगी मथक्ता अवाबा थुचलबा खाइजलबा लुइजलबा नाइदबा नमदबा मखै अवाबा लाकनि सिनि हैरबा अदुगा हदीस अमदना असुमना लाए मदुदी कोलम हुमनि हैरबा अंगांबा आंदी रिहुन हमरा अंगांबा आंदी नोंलै नोंसिन अकन अकन बा लाखिगनि उम्मत सिगी मथक्ता हैरबा गुनासिंग लाकता रगदी औ खस्फा नत्रगा लेबाग असी नमथबा जोरा हारगा असी लाकनी औ मस्खा नत्रगा ममाई लेरमिबा शक्तम असी असी गिसी होंदर पोयाय अहुम दगी हाइदि वाहिदि गोन करी हैरमी अदु रिपोर्ट तबद
report tor misna tahu bata khajitan shak tawi khas phaire bra mas phaire bra khas pasi koi bilkul zahir do ufangi aibati zamin nam tabase dunia ki mafhum famda asi si akoi amal akoi fatwa amal musliman akoi na maram oiragani aur asi si isa toba tawgadami isa chumphongna bahona gadabani karigumba isa chumphongna mayamna oktabana maramar ka azab lak pada taragadi ayamat tadi masana masabu chumphog hawri ba mi edu hingani aduga kanama chumphokna bahona tabata sumi hingana chakhiba taragadi loirima ko henga akhirat tafaruni aduna isa chumphongna bahona ba mathautai atopa busu chumphongna bahona ba mathautai qiyamat ki maruiba alamat ki manung dasi si akoi ki alamat sughra ni haidi macha oiba alamat ni qiyamat nachi lagle dunia se loire kadam matam oire haiba ge lekin asik si achaubu dunate achaubu tungdala kani khudam oina imam mehdi zahir oi rakpa dajjal dunia da lakpa hazrat isa alayhi salam jesus dunia da hanna gumlakpa asumaina dabbatul ar zamin dagi thawai panba ma lakpa numida si nong pokte thoi si nong chupta tari si hanna ulta thorokiba si achaubu science ni lekin ekhoi na lewa stage sigi next level stage ulama singi wakhalda amasung hadith te phangba ishara dagi maru aiba personality ahum zamana ekhoi nachale ba zamana asiga khang mathau tai miyo ahum gi personality magi character lakadori ba zamana asigi asi qiyamat ki mangi fitna singa mari lena ba khang da ba yad ba tangai fadra ba zaruri oi ba famne madudi dajjal achoba alamat singi manung dari dajjal karino dajjal hadi fare dhoka disi dhoka tauba minamba cheating tauba adubu yam hena tawadu dajjal kawai dajjal karino asigi si Hazrat Nuh alaihi salatu wassalam dagi Ibu Nabi alaihi salatu wassalam fawada jitna naam Nabi lakriba lakho Nabi lakriba puna magna maha kogi konda kihalami dajjal aina aduguma misagama lakani dunia ana horpadi loi fawada ni iman din sokhal ba mamode na sokhal ba barbat tawba leiroi adu yamna fattaba adugumba personality misagam hoigani dajjal se akhiri zamana ada lakada bane nasi adugi stage tu ki mang gani koi ummat ya musulman ai koi ajik aduni face tori se adugi hek mamang gi stage tane koi na leise dajjal ki alamat karino dajjal si kanano karino ai koi khangma mathauta hai madudi allah ki nabi alaihi salatu wassalam na habira me inna dajjal masnuh al ain magi mit ase yaro nakalla makak haibade magi mit si nakalla ma tang boy gani hadis lai yamna tong boy gani यामना फजर बादू का मीत अम खत्ता उबो होएगनी और माँ से दुनिया की भरदा माँ की मखुत्ता दुनिया भर की ताकत कंट्रोल लेगनी चानिंगाय थकनिंगाय पॉलिटिक्स इकोनॉमी दुनिया की सिस्टम पुनः माँ की कंट्रोल लेगनी और माँ मसाना मसाबो अल्लाह ने हायल बगी स्टेज फादर पूरा करनी और मीशन वो इम्तिहान लोगनी सीनी फायदे जवाब आलामत तबो मागी मखुत्ता अयाम बा इंसानियत मागी मखुत्ता चक्की गनी माबो अल्लाह ने माबो रब ने मकुनी आनी याकिनी आखिरी जमाना दा लेकिन अशेंग बो मोमिन सिंह दी यारोय अल्लाह की नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने हाबिरा में युक्तबु बैना आइनैहि काफिर मागी मिन अली के मरकता काफिर नहीं गने काफिर में हम से लेकिन असली से अशेंग बो मुसलमान जिसकी दिल दा अल्लाह रसूल इस्लाम पेवस्त उदन लेरिबा मागी ममितो हलगने और माना मागी वाया रोय और चाहे तो लारी है मी रसू है तो मी रसू अल्लाह ने खंगल गनी वहल गनी अमसों मा दज्जाल की वाई रोय दज्जाल की अलामत मनोर काफिरी बसे औ बमीना ओनी ओ द बमीना रोय असिक से अलामत नहीं और दज्जाल करम मतलब तो फरक कनी दज्जाल फरक नहीं मांगता दुनिया की इंटरनेशनल सिनेरियो दुनिया भर की ओरे बा पॉलिटिकल सिचुएशन इकोनॉमिक सिचुएशन ले रही सी जबरदस्त चेंज ला कनी अचो रिवॉल्यूशन सिंग ला कनी अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने हाबिर में उमरान बैतुल मक़दिस खराबु यत्रिब बैतुल मक़दिस जेरूसलम असी वर्ल्ड पावर की सुपर पावर होय रखपा मसी की सी मागी मपांगल हेंगलैबा अमसु मसी की सी दिना तरक्की जितना मागी डेवलपमेंट होय रही मखई जेरूसलम अल कुद्स जेरूसलम होय रही मखई मदीना नाम थरकनी मदीना तुल मुनव्वरा खराबु यथरिब बन है हदीस तदी एकोइना मक्काना तब एकोइना मदीना है जिसे मदीना सी तब न मागी पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक पावर मागी हैसियत सी तब न नम थरकनी और समझ जेरूसलम सिगिसी अल कुद्स सिगिसी वंखलकनी उमरान बैतुल मक़दिस खराबु यथरिब व खराबु यथरिब खुरूजुल मलहमा अदुगा मदीना नम थरक बता रगे अदुगा ताइना ना अचौबा मलहमा होइगनी मलहमा हाइबदी अचौबा लंजाव मो होइरकनी कनामन सु थिंबे यारो अदुगी दो लाकनी
अदुगी लांजाओ खुरूजुल मलहमा असी सिलाकनी और वो खुरूजुल मलहमा فتح قسطنطينية aduga karigumba achoba lanjan si thokpa tarati asi ke hek loina na Istanbul ngasi Turki ki capital ni hari basi asi ki sibo muslim sing na qabza tawgani asi ki hadisi ki tafsir mong da ulama sing na explain tawri haji were scenario ga madu Qustantiniya Istanbul Turki ki rajdhani se mong ani doi bi hai madu di haji musalman ki makhut rahi lekin musalman ki makhut chakhi gani Amakana Musalman Logan, Asimo Obiai, Hajiki Maram di Musalman Makuta Kustuntuniale, Natraga Sima Suobiai, Madu Turki Mapunda Islam or Musalman Makuta Lakutaragasu, Istanbul se Muslim Makuta control the Lakpayaro, Asigi symbol Sile, Achoba, Afaba Mishana, Desa Sibu control Tawataragasu, Magi Iman Dari, Magi Public Punum Shiba or Insaniat Punum Shiba, Har Kuts Tawataragasu, Asida Atheist Singh. Haibati Allah uthana dawa Kanggu Singh ya coba zabardast makhoi ki influence pressure asidale bahal malhamatul kubra coba lanjangi matunda muslim singh na Istanbul Turki ki rajdhani si hanna qabza tawgani musalman singh makhut talakani adugi matunda nila kadar se wa fathu Qustantiniya khuruju dajjal thor kadar si Qustantiniya musalman lor bai matung aduda dajjal thor kani aside hai na coba musalman ki awab lairo nasi le disi dai shu hai na wa boy gani adu dunya ki khoide na acho wa boy gani adu ki duni koi na isara de khange daba aur dajjal si karam matam da karam fam dai thorak kani ai bani dunya da lakh kadori se Allah ki nabi izhar tor kadori ba fondor kadori se Allah ki nabi alayhi salatu wassalam na hadir amni ad-dajjal yakhruju min mashriq min ard min mashriq dajjal si longpolongi lebak amadagi thorak kani ayat aragi Arab ki hisab ki matungina Makkatul Mukarramah ki hisab ki matungina nompo ayat aragi nompo londe thorakani yuqalu laha Khurasan ka umfam amada hadis mo umari dalai Khurasan dagi thorakani Asbahan dagi thorakani Haus ko umfam dagi thorakani asumaina lai adumaina Iraq amasung Syria ki maratti thorakani asi ki hadis mari ho asi ki tatbiq ayat mari makku punjanna thuchanna muhaddisin singna sunna haibiri ma ahan ba zahiro ibasi Iraq amasung Syria ki maratti thorakani oktaba misago egani mas dunia da koi dena oktaba migi miot minai tauba Iraq amasung Khurasan ki maratti thorakani adugi matungda ma si kanara ma musliman hoire ma yahudi hoigani jiu hoigani aur ma gu ngaidana Khurasan da yahudi lising humbutra le ramgani karida Asbahan da chakani adi matung da house ko mufam se asida ki musalman singh da hena ma padao ai di attack tawagi position da lakani aduga last ta Khurasan da ki pura ma masabu expose torkani uhalakani aur dunia bhar ki musalman balki insan pun makku fitna da dali gani zulm sitam tawgani awab pigani Allah ki nabi alayhi salatu wassalam na agirami aur mangon da koi dena arubo phamo idori basi wa ma'ahu naruhu wa jannatuhu mangon da jannat amasu mangon da jannat dozakh haina mana amal gani aur iman sobami masagi dharma din waqmi adu do mabu umatamda mabu Allah ahmad ma thora kadar si ahmad afabami magi shakal da lakani mi ki kana bataw mi da mathang da ma nabi ne na dawa tawgani mathang da masana masabu Allah ne na dawa tawgani adu mana Allah ni haibda yada ba mi purma pawa ba pigani zulm sitam tawgani mo mo ki torture tawgani hat kani aruga yaba mi singo ma'ahu naruhu wa jannatu magi jannat magi jahannam mai magi logeda aide masaga loin na chatkani fanaru jannah wa jannatuhu nar aduga magi jannat ne na kana gumna changu utaragadi ma bo Allah ne harige yaru utaragadi adugi do nar mai hoigani awab hoigani aduga magi mai ne khalga fanaru jannah magi mai ni jahannam ni magi wa indena ma bo awab piutaragadi iman wala adugu mana jahannam ne langjal gani tabu lungai bo hoigani koi dena choba ofumoi gani maram di chaniyai thaniyai magi makhuttalai gani adugi mata maduda magi wa indaba singu mana pijaroi pithagloi awaba pigani asia choba fitna hoi gani aur dajjal thorak pagi alamat ki yamna choba alamat amana ho ma het thotri mamangi chahi ahum mase yamna important hoi gani choba symbol dunia da awun bala kani madudi ma thorak trigegi mangi chahi ahum suba se asira dunia ki nong churi basi ki ahum thokpai sharu ama khak chuni ani chugani ama mang ragani aduna dunia ki fasal thoi base pothok se chaniyai thaniyai potsi ahum thokpai sharu ama loi ragani mathagi chahida
amaka na ahum thokpagi shari ani nong wat kharagani aduna pothok so ahum thokpai sharu ama khakta wat karni mi wa ba horani aur aroi bagi ma hek thokpagi chahiye se asidati dunia gi nong bilkul banoi harani aduga pothok chatok ama bholai roi jo kuch lai ba dumai makhutta lai ni chani ngai thabi ngai aduna हर एक मान हाइगने ये बोल लानी हाइ या बता रहा दिया इन नंगबु पिजर गनी पिथक कनी याद बता रहा दी पिजर पिथर को हद कनी लेकिन मतमत तो मुसलमान सिंह कमाई नहीं गनी अल्लाह की नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने हबीब नबी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असी की तस्बीह सिंह सी सोल का मथन अल्लाह ने वहां की कुदरत की मबुक थलंगनी मसी अचोबा फितना ने दज्जाल से और दज्जाल तरफ के अचोबा अलामत सिंह मनन का अचोबा अलामत अमना करीनो आयती मस्जिद के मेंबर तक की दज्जाल की तस्करा का उठो गनी मस्जिद की मेंबर दगी दज्जाल की तस्किरा कौथोक पसी दज्जाल थोरक पगी ममांगी अलामत ने अल्लाह की नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ना हबीर में असी एक अचोबा ओक्तब पर्सनालिटी फिगारा में दुनिया दा लाकनी अदुगी ममांगी स्टेज नि सी दुनिया दा लई पूर्ण मकसद दुनिया भर दा वर्ल्ड वाइड जो कुछ फितना फसाद लाई बसे अदुगी इनिशियल स्टेज बल्कि अदई है खर्च अखत पर स्टेज नि लई से मथंग लाक अदुगी जस्ट ऑपोजिट तला कदोरिबा मियनी हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम क्रिश्चियन सिंह जीसस क्राइस्ट हायरे एकोइना हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम हायरे जीसस ईसा अलैहि सलाम के मनम दा कांसेप्ट अहुम नि मानदबा ईसाबु याय एकोइसु क्रिश्चियन सु याय अदु असमायना यहूदी ngasi इजराइल दा लेरिबा कांगु सिंह से दुनिया भर दा जुल्म सितम तोरिबा असिगी कांगु से मोहिसु ईसाबु गायरिमी कोम अहुम नि ngasi दुनिया दा ईसा अलैहि सलाम गायरि से अखोई थाजबनी ईसा अलैहि सलाम लगे चौबन नबी महाकु हर पंगम दे हर की दे सी की दे आसमान दा लई अरोय जमाना दा जुल्म सितम मसीबु मुथत पै दमकता अरोय जमाना नादा मूसा हजरत ईसा अलैहि सलाम लाकनी क्रिश्चियनसी की बिलीफ दी करिना शिहर में मतंदा हन हिंगल है अदु चखमी अरोय जमाना दा लाकनी मोहि सुथाजे यहूदी सिंह दी सी कोई के जस्ट उल्टानी अपोजिट नी यहूदी के वखलनी ईसा अलैहि सलाम लाखिब तो दज्जाल नी ओक्तब मीने ने खल्ले अदु न हत पै होना खिबनी अदु हलजी लाखदोरी बद दज्जाल ओक्तब से असीबु ईसा नबी ने न मोहिंग आयरिमी इजराइली का मुसिंग से बहरहाल असी कांसेप्ट से कोई डिफर तौने को मोहम्मद से अरोय जमाना दा दुनिया भर दा वाबा होरनी इंसान से खास तौर पर मुसलमान से अदुगी मतमदु दा दज्जाल की फितना असीबु कन्नबई दमकता दज्जाल वो हर नबई दमकता दज्जाल की फितना वो मुथर नबई दमकता अरोय जमाना दा हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम जीसस क्राइस्ट दुनिया से कुलक थीगनी और मां कुमलक पगी हदीस मोंग अनी लई उलमा सिंह तदबीर सॉरी यानी मको पुंजल ले कुमकनी बैतुल मक़दिस की नसी की सीरिया जुल्म सितम न तलिब सीरिया असी की जामे मस्जिद अमा बैतुल दिमश्क की नोट संगा आयबदी नोपोल अवांगलों तंग बशरुता अंगो बम मिनारम लेगनी अवांग बम मिनारम लेगनी मदुदा हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम फरिश्तानी की दंगारगा आसमान दगी कुमलकनी मतमदु असर नमाज सोलबगी दमकता इमाम मेहदी अमसुंग महाकलोइनबा मुसलमान की असेंगबा इस्लाम की दमकता लेलिबा कांगबु असी असर नमाज सोलबगी दमकतनी अदुदा मस्जिद की मथक तगी मेवरकनी आई ईसानी आई जमीन द कुमलक लगे न कोई कैला खवायना अदि मतुंद कुमलक कनी असी हदीस की अदुगी मतुंद दज्जाल बु हत पगी दज्जाल बु ताना बगी फिबम लाकनी हदीस समदलाई अतोपा हदीस समदन लाई मदुदी बैतुल मक़दिस नसी इजराइल ना कोई लगा मस्जिद अल अक़सा मस्जिद अक़सा कोई लगा जुल्म सितम तोरिबा मोंगी टॉर्चर तोरिबा वा पीरिबा असी की मस्जिद असिदा असेंग मोमिन सिंह असेंग मुसलमान सिंह मतमदुगी मोहिबु सराउंड तौखीनी मुहासरा तौखीगनी कोइजिल गे थमखीगनी चिलफम लेतब मखै मतमदु फजर की नमाज की अजान हेतलोबा यामना ngaliba matam होइगनी फजर की अयुब की अदुगी मतमदुदा दज्जाल अमसुं दज्जाल की फौज न कोइजिल लगा मुसलमान खरा अदुबो फतन लेगनी मतमसिदा अफीक कौबा चिंग नत्रगा माई कुम थफममा अदुदा मखोइबो हमला तोबै लापम मतमसिदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की माइकैदगी मखोलम खक्ता हलगनी मदुदा हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम की मखोलगनी नखोई की मतेंग पानिंगा ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम ला आयवसी मतमदुगी फजर की नमाज त जमात तुदा मस्जिद तुदा लैबा अल अक़सा मस्जिद त जेरूसलम त लैदो मखोई की मना कोंद तहलगनी और असी की हे तहल मतम सिदा मुसलमान याम वागनी याम खौरांगनी चनिया थनिया लेरा अदुना मखोई की तेल सिमया ने टिकोनी थनिया आयबा तेल के मतलब मतमदुगी जो हथियार होइदो अदुगी फिबा मसीला ये मतंदा हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम लाकनी मस्जिद और हेक मस्जिद ईसा अलैहि सलाम लाको मतम तकी दज्जाल मा चेल बहोरनी मनम दी मा खंगी अदुना दज्जाल हजिक मुसलमान बहुत कनी तो मिसी चेल बहोर कनी हसीगी जेरूसलम जैसे की बैतुल मक़दिस की मस्जिद से चेल बहो कनी
اور چیلبہ ہوگی عیسیٰ علیہ السلام نے نماز لوئے متنگ دا تانبہ ہوگنی اور اللہ کی نبی علیہ السلام نے حبیر امی مدودی یقتلو ابن مریم الدجال ابن مریم نا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا جیسس کرائسٹ نا دجال کو حد کرنی اینٹی کرائسٹ کو حد کرنی اور وہ زمانہ سیدھا بیبابی لوت لوت کو مفہم مگی تھوم نسیسو کوئی یوٹیوب تا سرچ تو مفہم کرن مفہم دا حد کدام ادو بھی دسو جو ہے مفہم تو نسیسو کوئی مفہمی ادو دا عیسیٰ علیہ السلام نا دجال کو حد کرنی دجال حد کرنے متنگ دا دی نوائی با سمان عملہ کرنی دنیا بھر کی انسان کی دمکتا نوائی با عملہ کی گنی اسو مائنا اہم سبب پرسنلیٹی امن کہنا دجال عیسیٰ علیہ السلام سے مہاک امیر ہوئی رہے لیڈر ہوئی رہے بلکہ امیر امگی لیڈر امگی مخادہ لئی گنی اہم بس سٹیج تا مدودی امام المہدی مہاک سے اچھو وہ پرسنلیٹی نہیں آخری زمانہ کی دجال کی فتنہ دنیا بھر تا ظلم و ستم توریبا ظلم و ستم توبا چانی آئی تھنی آئی کی مرم تا انیکویلیٹی لائبا امن دونا میامی نا کھل بنی نا کھل ہریبا لائی ربا سنگنا اوگنا و لائی نا ہریبا اسمائنا نونگائی با مینا پنگن تا نونگائی ربا اوابا میشنگ منا قریبا نمشی دبا ایک دنیا کی اللہ امگا انسان نہیں لے رہا ڈیفرنس ہم خریبا سے اسی متحد پر دمکتا امام مہدی لا کریں اللہ کی نبی علیہ السلام نا حبیر امی کرم متم دا امام مہدی لا کری مدودی حرمین شریفین کی متانگ دنی اشارت اور طویبہ حدیث سے مدودی ننتھو امت شربی متم دا مخوئی اہم خلنا گنی ننتھو بی دمکتا حرمین شریفین انہیں حجی کی ہائی بتا رہی سعودی عربیہ ہے لیکن سعودی عربیہ اندی حدیث تدی لاکھ پاؤنا دے لاکھ سلاک تھے بلکہ حرمین شریفین کی مرم دنی اشارت اور اسے ننتھو امت شیگنی اور ماں موت سنبی دمکتا میں ہوئی اہم ننتھو بگی ان نگنی لیکن اما فاو ہے بگا موئی اما فاو ننتھو ہے بگا موئی ادو کی محوت سنبی دمکتا حدیث تکی اوئی ربا دنیا کی چینز اوئی ربا سیدھا کی اوربائی متوں کا امام مہدی تھوک بگی متمنی متمہ سیدھا محاق سوئی تنا دنیا تا لئی رہا ہے وسی اچوبا علماء سنگ نے کھنگنی اور ٹھگت تنا لاکنی دنیا کی مفہم تریت تکی اچوبا علماء سنگ نے ماگی متوں دا اچوبا میوئی سنگ پورگا لاکنی لیکن تریت مگ لائی سے امنا اما بو کھنگ نروئی ای کھنگ نرگا لاکو ایروئی ماسو متندو یورین لاکپا امسو متندو یورین لاکپا امسو متندو یورین لاکپا تریت مگ مانا دا مفہم دے لاکنی کھنگ دا ببوام دا اور اروئی متم دا مکوئی فنگ نگنی اور محوئی کری گنا لائی سے ہنگم متم دا پھاؤ نرنی اور حدیث تا پھنگی بسی کے چپ چار رنی ادوی متوں دا حضرت امام مہدی بو تھینا پکی دا مکتا مکوئی سی لانی امام مہدی کا نانو اسی کھنگا دمی اللہ کی نبی علیہ السلام نے حبیر امی المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ ایگی خاندان دگی ایگی نسل دگی لاکنی امام مہدی سے امام مہدی ایسے لقبنی منگنتے ماں کی منگ محمد کا ہوگنی مپا کی منگ عبداللہ کا ہوگنی مما کی منگ آمینہ کا ہوگنی جس رہی بنگو کی جتنا منگ ہوئی رب دو ادو کی دشپا نہ کنی اور بنگو کی خاندان دگی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خاندان دگی لاکنی مپانا حسن کی خاندان دگی ہوئی گنی ممانا حسین کی خاندان دگی ہوئی گنی اور متمہ سیدہ مہاک سی ظاہر ہوئی بگی علامت خونگدہ علماء سنگ سنت تھی گنی لیکن مہاک لوت کنی اسائی نیہم منرگا پھنگدب سیدہ مہاک کی متھکتا تارانے ویسی خنگ متم دا مرم دی مہاک نے ہیچ چہی نفوس صبح متمہ سیدہ ماں کی علم حکمت ماں کی اول بما اللہ نا ہنگ دا اول بما پیرا کنی مہاک ہائی بدی اچوبہ امت کی دنیا انسانیت کی ظلم و ستم دے کنبگی اچوبہ ذمہ داری نہیں مرمدنا کی دنا مہاک تھی دوکتنا لئی گنی لیکن تھگل آمدن دا مہاک ہنگنی نبی علیہ السلام نا حبیر امی مدودی یبائی یعونہو بین الرکن والمقام مہاک سے طواف تودن لئی گنی توریہ متن دا رکن یمانی امسن حجر اسود مقام ابراہیم علی مکی مرکتا اسائی علماء چوبہ شنگ سے نکھنگنی مہاک سے نیبا اور غیب تگی آسمان تگی آواز ملا کنی مہاک سے المہدی دنی مہاک اندر بیت تو امسن دنیا کی ظلم و ستم آوابا تورچر توری با اپریش توری با دنیا بو حلی با ادو موحلی با میوی شنگ سی بو مدھل وائی با کی ادوی دا مکتا بیت تو گنی اور ادو کی بیت تو ادو دا مہاک قبول تو گنی اسی کی خبر سی پھنگو متم دگی سیریا دگی سفیانی کو بکنگو مرمدو متمدو دا سیریا دا یعنی شام دا شام لئے وقت ظلم و ستم نا انسان کو اواب پیبا میوت میں نہیں کسی ایو کو تھا کہ گنی سیریا دا ابن نبی علیہ السلام نے نسی چاہی لیشنگم کے چامگا ممانگ دا چامری ممانگ دا حیرم میں نسی سیریا دے کوئی اوپا پھنگی دو کی پکچر سنگ دو چپ چپ چانا مسیدہ کوئی کیروی دمی واروی دمی بلکہ کوئی ایمان ہنگت قدم میں لاکنی مدد یبعثو بعثا من الشام شام دگی ایک فوج آرمی ملاکنی امام مہدی تھویا ہے وسی متم دا مابو متھن نوگی دا مکتا یخصفو بہم بی بیدا بیدا کو وہ مفہم مدد مخوئی دو زمین نم تھکی گنی
جس امام مہدی کی اچھوبہ علامت سنگھ منون کا قوائدے نا امپورٹنٹ ہوئے با علماء سنگھ آئے با علامت تی کہنا مہاک اشنگ ہوئے بتا رکھ دی مرم دی امام مہدی نے آئے با کہ دعوات ہوئے می کدھرا ادوی مرکتا لاکھی گنی اما سو مسانا مصحاب النبی نے آئے با می مرکتا کدھرا مسئول لاکھی گنی ادھر امام مہدی تھی با دویام سلائی بو حدیث کھنگو بتاو تانی کوئی ادو اشنگ با علامت اچھوبہ علامت ہوئے کہنا امام مہدی اشنگ ہوئے بتا دی مابو اٹیک تو وی لائے با آرمی دو بیدا کو مفہم دا نم تھکی گنی بیدا سکرم مفہم نو بین مکہ الى المدینہ مکہ امسون مدینہ انی مکی مرک وی مفہم ہوئے گنی ادو کی آرمی دو نم تھکی گنی میوے انی فتح ہنگاو گنی امانا امام مہدی دا پاوپین بیدا مکتا امانا سفیانی یعنی سیریا کی ظالم ہوئے با نگتاوا دا پاوپین بیدا مکتا اچھا بہرحال حجیق ظالم ہوئے با نگتاوا سی سفیانی کی خاندان گینی نتے علماء سنگ دے چھے نبلے بہرحال چھے نبدو گانگ دا منفع بہرحال سفیانی کو باپ ادو کی کانگو دگی ادو کی ظلم و ستم دو گنی اسی کی متنگ دا امام مہدی سی چکھ رگنی شام دا یعنی سیریا اچھا سیریا ہو جی کی سیریا سی شام آئے دے حدیث تا شام آئے سی ہو جی کی سیریا فلسطین اسرائیل جارڈن اسی کی ملک مری منگاسی لوئینا پل لگنی حدیث تا شام آئے سے اسی کی شام لئے باق سی دا چکنی امام مہدی اور محق کا لوئینا با میوے سنگ سے مہو اہم ہوئے گنی لاندو دا مسلمان گم گنی اور غمم ایتن دا دنیا میں پن دا شانتی قائم تاو گنی ادو کی فوج ادو کا اہم ہوئے کی گنی مسلمان امام مہدی کی متن چلید دو اما اہم تو کوئی شروع میں شیخی گنی شہید ہوئے کی گنی مخوئی انشاءاللہ تعالی جنتی ہوئے گنی کانگو امانا چیل کی گنی نینگ ہندنا چت کی گنی ادو مائی تھیبو ہوئے گنی نینگ ہندنا چیل کی با ادو کا آمانا مائی پاک ہوئے گنی اہم تو کوئی شروع میں اسی کی فوج سی مائی پاک لبائی متن دا دنیا دا انصاف قائم تاو گنی پیسہ لپا دنیا کی اینا کھول بنا سنتا ہی کھول لیبا لائے ربا بنا لائے ربا کی سسٹم لے ربا سے آرام با اکونومی سسٹم مسیبو پومن ہو دو کنی مسی مسلمان تھکتے ہی وفن نتے ہر قوم ہر انسان کی دا مکتنی ادو کما سسٹم پڑا کنی اکونومک سسٹم مدو دا ادو کیا ہمنا چمنا مال کی ڈسٹریبیوشن پیسہ لپا کی چانیاں تھنیاں کی ڈسٹریبیوشن ہوئے گی مدو دی میہ منا پی گے لائے ربا چیزن چکو مطمئن دا لائے ربا پھنگوئے ادو کیا ہمنا فجب مونگ کی ڈسٹریبیوشن پی گنی اور اسی کھنجل کدمی مسلمان کھکتا متوگنی ہے بنتے مطمئن کی لئی گبا انسان پونا مکو چمنا با میلین دے گنی چچانا ڈسٹریبیوٹ تنی چنجاک چین ادونا مرم ہوئے رگا چیزن چکو مطمئن دا لائے ربا پھنگوئے ادو گنگوئے گنی اللہ سبحانہ وتعالی نے امون برکت پی گنی مرم دیا دنیا کی عمل فتح بتا رگا دیا اللہ نے برکت پی دے زمین دا ماں کی زمان آدھو دا نوم بھجن چوہل گنی متم چانا امرسن زمین کی فضل سے زیام نہ پی گنی اور حدیث طلعے جس طرح آدم علیہ السلام کی زمان آدھا لاکھی با دو گمنا افوا چنجا سے چاؤں نہ مران کائنے پی گنی انگور کی مرو سے یعنی انگور کی سائز سے یام چاو گنی چاو می کی مکوک مرو چاو گنی یعنی می من چاوا ایک خجکتن حدیث تو یا خجکتن 19-20 ہوئے بھی آئے یعنی اچوبا مونگ دا انگور ہوئے گنی یعنی دو فول سنگی سائز چاو گنی ادونا چاوا دا مران کائے با مونگ ہوئے گنی دلما ستم اور لئی رہے می مسیل دسو جانور دسو اور ہر مونگی شانتی پیر گنی ماں کی ذریعہ دے امام مہدی کوئی مرو ہے با پرسنلیٹی ہم نہیں دجال وقت وگی فگر نہیں دجال وہ ہرنا بیدہ مکتا عیسیٰ علیہ السلام لاکھی گنی اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی لچنگی مخاد ہوئی گنی امام مہدی دنیا دا کھرنی لے ربی متون دا خجنا انصاف قائم طور ربی متون سیدھا حضرت امام لئی کتابہ کی متون سیدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ ہن ننتھا ہوئی گنی دنیا دا اور ننتھا ہوئی بتا کوئی کی ننتھا حجی کی کوئی نہ ننتھا ہوئی رہے کھنر امام موسیلتے بلکہ خلیفہ ہوئی گنی بلکہ قرآن اور حدیث کی ملین دے چرپا امسو مسابو یامنا مخادت ہمبا مسابو ہیلین کھندبا بلکہ بالکل انصاف کی ساتھ جسٹس کی ساتھ دنیا بو چلائی گنی اور متمدو دا مروے بو افہم مدو دی امام مہدی کی متنگ دا نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام نا شول گنی اسرا علماء سنگا سی مہایری مدو دی حجک سو کرسچین سنگ سو عیسیٰ علیہ السلام بو غائری میں اروی بزمان آدھا لاکھنے نا عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی کی متنگ دا نماز سول کی بتا رہا دی متن تا نا مخوئی سو اسلام دا چمک پگی پوت سی اوبو پھنگی ہے نا علماء سنگ نہایری بہرحالا سی مروے بو افہم سنگ سی کوئی کری جنو نہیں لڑی سے کری جنو کھنگ با تنگائی فدری با سے دجال کھنگ ضروری نہیں امام مہدی کھنگ ضروری نہیں اما سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی لائیو ممانگ سیدھا ہائر وہ افہم سنگ سی لئی بتا رہا دی کوئی کی ایمان تازہ ہوئی پھم توئی اوا بدا وائے نے کھلوئی گا دبنی بلکہ مسیح سے کوئی ایمان تازہ ہوئی گا دبنی ہائر ادھر چپ چپ چاہ بنی نا مرم دی نسی کھکتا نو بنتے بلکہ ہر زمانہ دس اوا بنا تملاکی ان مع العسر یسرا اوا بگا نوائے بگا اندر پنی ہائر بدی اوا بلوئے رگا نوائے بلا پنی اسی کسی پریکھا زنگی تیز سنگی تو تب وہ
لائب متم مسجد کوئی چکچن نہیں ہے وفم حدیث انی خطن تھمگا ایلو جنبا ہونا رگے ایک اہم باتس اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی رمی دجال لاکتریائی ممانگدہ دجال لاکتریائی ممانگدہ امت مسلمہ یعنی مسلمان نے لے بسے سینگنا گروپ انی تھوکی گنی سینگنا گروپ انی تھوکی گنی امان ایمان کی ایمان مائی تھبوشی ایمان والا ہوئی گنی سینگ با نفاق منافقت اسلام دا تھوک توبہ دھوکہ بازی سینگ با مسلمان نبتبگی منافقت کی صفت اما فاول ای روئے ادھو کم سینگ با مومن ہوئی گنی اور مخوئی دی امام مہدی کی تنگیل با امسک دجال کی اگینس دا لیپنگم با میوشنگ ہوئی گنی اور مسلمان کی کانگو مخنگا منافقت اور منافقت آئی بدی منافقت کی صفت ہوئی گنی مومن کی اسلام کی مسلمان کی اسلام کی دنگت لیپا کی صفت سنگ لئی رہے اما سن مخوئی دو عقیب لئی گنی دجال کی مخوتچت کی بگی اما سن ایمان یول کی بگی ایمان تھا دو کی بگی عقیب لئی گنی مرمدنا حجی کی متم گیا چوبہ علماء سنگا وحم مائری مدو دی ایسان اشابو توبہ تو لاکدور میں متم مسیدہ اکوئی بو اچم بلنبیدہ لیپنگم گدبا ظلم اور ستم کی رگا اسلام دگی دین دگی مائی لیتو کی دبا سنگی منون دا چل مائی لیتو کی می سنگی منون دا چلن بیگن وینا اشابو نیجو سنگی آئے با مرم دی مین چل کی در سے پھتبا عمل تورگا اللہ نے خائدو رکنی لیکن وقل دی مونگی وقل کھلگنی ایگی آئی بدی اسائی ہائی دخریدنی مدو دی آئی بدی یبیع دینہو بعرض من الدنیا دنیا کی لالس کھرگی دمکت دین یولگنی سنگی آئے با آخری زمانہ دا ادونا کنیائی وفم نے کوئی سی ادو کی منون دا چل بیدنا بدمکتا اللہ دا توبہ توگدہ می استغفار توگدہ بنی امسون عیسیٰ کی دین ایمان عیسیٰ کی ایمون منون کو چمتونگنا با ہونا گدہ می مرم دی کرینا سی یام نے کوئی اشابو چیک توگی مطلب دارے سے اسی کی زمان آسیدہ حدیث تا اللہ کی نبی علیہ السلام نے حبی رمی لا تقوم الساعة قیامت قائم ہوئی بس سبیہ یا روئے حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین ایگی امت مسلمان سنگی کی کاربو اما مشرک ہوئی با حیبتی اسلام تھا دوک پا حتی یعبد الاوثان بلکہ بت پوجاتا ہو کی گنی سنی ہے با ایگی امت کی منون دگی کانگو امت دی لاس مکوئی یلحق مشرک سنگا پول کی گنی یمون بھابے پول کی گنی روئی بدا مکوئی بت لات کی گنی سنی ہے با ادونا اکوئی کی ہمیشہ کی دنیا اور آخرت کی زندگی خاص طور پر آخرت کے ہمیشہ لوئبن آئے روئی دبگی زندگی دا جنت فنگبگی دمکتا ایک ہنگے لبیہ مخطنی مدو دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اما سن دین اسلام خطہ دے ہنگا گنی کوئی نمائی پاکتو ربا کریگم با مشرک تو ربا بطلات ربا اما سن اسلام تھا دو خبت آرگا دیا دو دے نا چوبہ خسارہ ہوئے دنیا کی عواب بنی لیکن لوئی کی گنی دنیا نا سکنان انسان مسین پینا بھنگم گنی بہرحال ادونا امام اسائی دجال کی ممانگ دا خیدو کھینی امت پو اسی کسی کوئی اکیف ہم لئے تھوئی اما سن قیامت کی مانگ دا امت سی کی شروع اما کھگ اسلام تھا دو کنی بلکہ مشرک ہوئی کی گنی ہائی بسی عقیب گی وفم نی اور کوئی مشرک ہوئی با اما سن ہدایت تگی لابتو کن چت کدو با میشنگ دو دا کوئی چل ہم بیدنا با کوئی نسل چل ہم بیدنا با قوم بچل ہم بیدنا بیدنا مکتا نی جگہ می عیسیٰ کی عمل سنگو چنتو کتا بنی اللہ سبحانہ وتعالی نا این حاجہ فی بس دائی بسو میام پونا مکسو عمل توبہ کی توفیق بی نبی بوئی سنو این حاجہ ہری بس دکا کریوں با اواب کا اشوئی با لیبت آرگا دی مدوئی کی اواب پنی اللہ نے معاف تو بھی وہ اسنو اور اسی کی آیات سنگا مسو حدیث سنگا سی ایکسپلین تو بتا کھجکتنگ اوپینین پورک پا متو تا ادنا پورک پا تو دا کریگو با لال کے بس شوئی کے بتا رگا دی ادو کی دشوئی بھی آئے اسی کی سی ہن نئی نگتا بنی اسی کی سی فائنل ورڈک اروئی با وحی نہائی بنا این حائی جمگا موئی تو وہ حدیث کی وحی سنگ دو ادوی دو دی کوئی دمکتا زہندت ہم گتا بنی منینگا مسو ساماریا مسو کی اوپینین یاو مسنگا دو دی چنبتا رگت دی ایکسپٹیبل ہوئی بتا رگت دی ادو لو سنگ گتا میں ادو کے ایکسپٹیبل ہوئی دبا مدو کی دلو روئی دبنی اللہ نا اکبر مکو توفیق کی نبی ویسنو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین